I pasivni ljudi, pasivni gameri, dobrodošli u nešto novo, fail. I pasivni ljudi, pasivni gameri, dobrodošli u nešto novo na mom kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Minecraft kreativ preživljavanje. Evo nas u ovom selu gdje smo pravili ovu tamo kuću i ovo. Mislim, ovo je kao neki štand sa nečime. Ovdje smo bili napravili neku malu farmicu. Uglavnom, šta sad? Sad trebamo ovdje da napravimo još kućica, još villagera stavimo. I tako, to bi trebalo. Tako da, gdje ćemo sljedeću kuću da napravimo? Tu otprilike, a? Tako tu. Da, tu ćemo otprilike da napravimo. Treba mi ovoga, treba će mi ovoga. Ovoga će mi trebati i vrata. I ovo i chest isto, tako. I treba će mi jedan ovaj torčet. Samo tako. Tako da, ajde da krenemo da pravimo kućicu. Ovu ćemo da napravimo onako. Ovdje ovako. Upiti šta je radim. Ovdje. Ovdje. I ovdje. Tako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tako. Ovako. Opa. Uspio sam potrefim. Eto. Uspio sam da potrefim da bi napravio ovaj krov kao neki. Spojimo ovako. Tako. Ovako. I to isto iskopiramo s ove strane samo. I ovdje ovako popunimo. Tako. Zamijenimo pod. Tako. Uglavnom, da, napravit ću sad ovako ovu kućicu i vama još preostaje da ostavite taj like, ostavite komentar i ostavite subscribe, naravno. I ovdje će ići jedan, di ga je, to ovdje, ovo će ići, ovdje ovako. Jebim ti mater. Sad, da izvučemo ovaj put tamo do te tamo zgrade ove kuće. Treba će nam ovdje jedan farmer za... Ovdje moj village. Aj, čekajte ljudi, sad ja moram da izvučem ovog tu nitko. Di je to meni jak? Otpliv ovaj. Dolazi vamo. A umri. Šta druga ti kažem, nego da umreš. Gledaj se da upadneš.
Čekajte ljudi, moram da vidim zašto mi se... Ok ljudi, evo me nazad. Kjer se iz nekog razloga drao zašto je retardiran. Pa sam samo izašao, vidim zašto, ali nema razloga čega se drao. Da, sad postavimo ove tu lampe. Tu ide jedna. A ovo ćemo uništiti. Tako. Tu ide jedna. Samo da stavio, nisam tu. Onda ćemo ovdje stavimo jednu lampu. Tako. Ili možemo da stavimo ove, kako se zovu? Mogu stavimo ovako. Treba mi ovaj đavo. Mislim će ovo biti bolje. Tako, i ovako, i ovako poslije. To će ipak biti bolje. Tako ćemo da stavimo ove. Biće lepše. Samo stavimo još ovo. Tako. Upalim te. Da, i ovdje stavimo jednu. Tu kao lampu. Tako. Onda mi ovo tu neće ni trebati. Trebat će mi. Ovdje ne. Stavimo ovdje jedno ovako. Tako, tako, tako. Tako. Ovdje naravno nema ničega unutra. Da provjerimo moju kućicu. Idem ja da legnem spavam. Kaže mi da negdje ima čudovište. Mene zezaš. Tako. Sad me više neš nervirati. Da legnemo da se spava. Tako. Ustali smo. Fuck. On ga vamo skeleton umire. Ja ću te ubiti ako nešto ti da umreš. Idemo nazad u ovo naše selo. Okej. Ovo je još uvijek svetlo, da.